Day two. That's what I promise us on it. We wrap it up. Ropedza is the Van Rap Radio. Ni duka nisuhana ni mwana ndi mahungu ndi nema. Kadiva nema media. Auna na zwimwe. Chivenda music and entertainment. Na Top Dog ndina omsuhana ono ni wari mama's boy. Yeah, rakushuta video yawe. Video yapera. Ndimostanga isabari mingaso. Video yawe. Na umura wachishutwa. Randi CEO. But sosaitwa na musi. Sosaitwa nchini na mana. Video itawa sharp. And watu wala dipina ngai. Mama's boy. Ati nena zona ngadwamba. Ini mune wa video, ini mune wa rimbo. So far, ndiko pori na msiropeza. Roshuta tumwe sharp tikrende. Rolindela bone bane bonema bachi editor. Zemu yani ribono zori respond ya bathu. Iko bya ndela ya. Sinono fora from matsibela muno bana wani go shooter. Ndipo bazinya. Ndishawu ndira. Utachi shooter kitazota machifini nkodo. Mara nani urobambo wankunzi muno ndishawu. Okay, nende ko libuwa tickets yote ya bathu. Ichiri thanks Van Rap Radio duka ni swani mwandu wa mahungu ndi nema media Chivenda music and entertainment. Rekwe drop osikare. So ka social media bana wana gani? Baba seche mama's boy. Badongwana. Baba seche given mapara. Badongwana. Baba seche ka Instagram. Baba seche given mapara. Badongwana. Maduru chere on. Ka WhatsApp. Baba jeneka phone number zono fi 076 172 4915. Abantu ndizidobolos. 076 172 4915. Vodifera chone na zwimwe ni duka niswana ni mwana. Bika nema media, Van Rap Radio, Chivenda music and entertainment. Di madi luchere, social media that's what I wanna guide here. Basa chana madzina, nema media, Chivenda music and entertainment, ka Facebook na ka YouTube. Unazungora ngarata zone. Yo, Ropedza, ne, just ndiko rwandira, ndiko ri wa. Tiri, nditangana ngepanda. Amara here.